Zaštićena svjedokinja S4 imala je 14 godina kada je silovana u Kotor Varoši 1992. godine. Da nije današnje presude, ona bi morala otkriti svoj identitet u građanskoj parnici, da bi dobila novčanu odštetu za duševne boli i kršenje prava čovjeka. Za počinjenje ratnog zločina nad njom prvostepeno su pred sudom Bosne i Hercegovine osuđeni Bosiljko i Ostoja Marković na po 10 godina zatvora. Usvaja se imovinsko-pravni zahtjev oštećene S4, pa se obavezuju optuženi Bosiljko Marković i Ostoja Marković da oštećenoj, zaštićenom svjedoku S4 solidarno na ime naknade i nematerijalne štete isplate iznos od 26.500 KE. Presedan koji se dogodio današnjom presudom je važan, jer osim što bi morale otkriti identitet, žrtve bi morale plaćati advokate za parnični postupak te ponovo prolaziti kroz proces svjedočenja, što bi ih dodatno traumatiziralo. Kompenzacija ima daleko dublji značaj od puke novčane naknade koje će se njima dosuditi ili dodijeliti. Dakle, to jeste jedan način da se na neki način javno prizna patnja kroz koju su oni prošli i da se izrazi društvena solidarnost sa tom njihovom patnjom i sa patnjom kroz koju dan danas prolazi, jer to zaista ostavi trag na čitav život. Bitno je da ovo postane doista i standard. Bitno je da pojedinci koji su počinili ratni zločin budu kažnjeni na adekvatan način. Jedna od kazni je naravno i zatvorska kazna, ali je isto tako i kazna da mora obeštetiti žrtvu za ono što je počinio. Još veći značaj presudi daje i to što je BiH pravosuđe prvo u regionu koje je to učinilo. Ovom današnjom presudom otvara se jedno novo poglavlje, rekla bih, u zaštiti žrtava ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji, zbog toga što pokazuje da je moguće u krivičnom postupku da sud razmotri, proceni i dosudi pravičnu odštetu žrtvi ratnog zločina. Preporuke pravnih stručnjaka su da pravosudni organi trebaju obezbijediti sistemske pretpostavke za ostvarivanje ovog prava, a postupajući tužioci već u toku istrage ili nakon podizanja optužnice trebaju raditi na prikupljanju dokaza za odlučivanje o ovom pitanju.